So, Kardom, Karbiang long. Welcome back to my YouTube channel, Englang Sangho Vlogs. Kadoka web hanta ani kang sam akardom pajir lo deha. Kardom, lasi netum pini ke wang lake ladak. Taralang so mane non 48 KYF apan mane pu asap kache prek dulu bese minang antum hedi mane kache thando lahe ni ta mane pini na tom han mane nang paklang ji ni neng hangela bulo mane ko pipisi mane ko an kache larma lasinon nang paklang bon jipu to ante nang lang don bong lapu anta mane bom jo mane ali bonai bom lo nanda kabiyot festival phan hedi mane kam jam camp on bom lo na ben jo peneng ge de peneng 2022 aneng kan ke mane dustbin anda bonai pon lab jo lala mane aneng kan wang ason ke mane wartap nang nilo kadoka beta athi bang akithe ge ding la sartum dustbin amoka anda bonai lab lo mate de lasi elitum dame mane labang kirola teng si mane ili tame pinidunang po la si nang tum dak taralang suke bang atuman an sa tame tuning rilo ya mane lalo la senon hala hola hello non hilipet afil nang tenang dia lo yo pinenge palang me tegande mane baklang po daan sedi fanani peneng bang tinta do jo like ta lo la ben hu la pu ek ta do la ben la pu ek ta do la jo la lo ek ta ke la ben ek ta ke pu se do jo so lasi tum mane wang bom be hadi dak hambi pathuak lam along ani tum nang le alo ja lasi to ja dak hilo mane non banai pon bom le jo mane adim hedi aram pengan jo dak pablen u an non mane mane lang me pi an le jo duita do jo lapu ekta lo la ben hope ekta do duita do ladak nai tumda me la 48 Karbi Youth Festival bang mane un an menang chetong noi la le ja ke cha thak wang bong nang ne po hin mane long ni si banai pe le long le da thok la lo non festival nang le aprang mane dak kabonai pon an japon mane lang mission sen bo mane minang an tum ka chethan ben nasi ola hello ne phi hello nu theng pi ke mane hudak an se mane arlo an mane nang tom hanang paklang bon pot lo jo mane lang me sen mane ladak ne tom anda me mane bang we ar ji ding lo hedi mane pini bang ke bang le jo nang ge joi lo jo mane la mir amokha ka bonai pineng 2022 yong se mane KYF mane minang antum chethan hedi mane paspon de ji balanda mane chethan hai sitame asap jongsi mane peneng Karbi Youth Festival jongsi bipon lo blote mane laya enta minang kam thek ponong mane lang me san Karbi anglong ta mane non ke ansu se mane kelang mi palang mi pon bom lo lang me san lah side amukha anta mane kaponai pon palang me pik anjo no ne tom am son aru bom le jo mane peneng ke dak lom anta me mane klar an lo jo aneng kan wang kan ye mane peneng e mane cheprek kan lo
sedak mana ke bang tum jat anda me mana teng men mana kasaphalor ji mana emethang pater air de ji afan stame karbing long adar fan stame mana tuning rilo dalam mana yo ho la lo yo hilepet afil bang ke lapen dak bang kopi tonon bonai sini dia mana bonai pun bom non jo lapu arum amuk khan tadi mana pelang me pekan penenge bom bonai pun bom jo so guys nasi punya vlogs bang mana ladaan mana pajut kol ayah na tomong se lang mesan bote like comment share bang ke mana tengi dari no lapen Engleng Sanghop vlog aphan bang mana subscribe dan like